Hadin nyau teli kisngi nado balangut kinong yalam ka Khasi Student Union Central Executive Committee kila syakem hakti kipulen bat bot sa uweipan dang hakini ki khendiat sngi kala penlong iki weipat kinong yalam bat kinong kitkam barim ban lejngo bat ban kendo ikite ki bla syakem Hashlong District Jail. Kate ke jingli ikendo kala long haka arp santri unailar ya baro saungut kinong yalam jongki. Halor ke jingja ya kulmar kabalami haka sngi bala penlong ya ka Black Flag Bite Rally kabala penlong da kaseng haka kendai terik unailar hajar penriu. Haba keren skila pathai kubor nakaliang presiden barim ka KSU uba lambok Starwell marngar ulayatu ba kilawan banya kendu ikini kinong yalam hadin bikilayo jingtem balawan lambiang yaki haka step jong arp santerik Shashlong District Jail. Nakaliang General Secretary barim ka KSU uba Donald Thaba ulapan pau bakilayo banya kendu bakinong yalam kibala syakem bat kidon hapadang kamet ke bakoi ke bakia bat kilayo ru iki dawai dasien ke badon kam ula benram bahalor ke jingi keren ka sorkar ka CEC kan sashim ya karai ke bapura ha ke jingi lang katkum ka jing penbait na kibor pulen ki laingut ki bala syakem ha kamiet shwa ka senya jong ka khandai teri unailar kentop yo presiden usamla Raymond Karjana vice president usamla penkemen Sanmin madu general secretary Ruben A Najir lapin kitno syaki patok ki badon Hagaro Hills haka arpo tarik unailar hajar arpunriu katbayu samla Jeremiah Potmi uba ki pulit kilayo kem haka arp sau tarik unailar laset no ye district jail hanong ba Shillong. Meno ki wan rak balam. Dia masih cukup non-stop. Masih cukup ni wan penuh barma. Nggak benar sih men. Waktu sosong di mana sih. Itu gak isim dapat kan itu baju Kot kon rak. Sosong ada sisi ke sosong seperti ini. Mah, boleh. Nomor yang mentah yang misulo jitip bagi lapor sini dalam sistem ini lawan kendu marmar iki hang apa ini berkata gila aibor ya ka ni sisi berang don sabar ni penbek begini ke sesong sisi sibet in session ya ka rai pada apa ini cepat juga sorkar ban ya keren blur tulisan tiligi mat di bawah isu para mat Ya borok lengut kila ayon rak sini. lawan rak sini lebih ke biang di dalam kabinet ikut mencatat ya lawan di sini kemudian kam mentah ini sesim ragi ni sisi di pemerintah kakak bayar daripada dapat mungkin le akan cepat keren ke sorkar ya kan isi yang